Erokamano nyakwara mogi komedo ketera mogi TV wadhi nyime riwruok ma jopuonj ma puonjo skunde mag nyithindo mani kod ng'ol koro wacho ni gibiro dhi e ng'anyo. Riwruogno bende ong'ere kaka Kenya Union of Special Needs Education Teachers KUSNET wacho ni ng'anyo no biro dhi nyime poni piny owacho komedo gi osara. James Rome ma jatend riwruogno kane lose kaunti mar Narok bende kwayo jod bura ma pacho ka kwayo magi mag osara ochop kare. Not going to be opening this kama hiyo nyongeza the commission na commissioners CEO wasilale sababu hakuna shule itafunguliwa muhula ujao kama hiyo nyongeza ya walimu haijakuwekwa katika payslip zao, na wasituulize maswali, waache kutangatanga, waende watutafutie pesa. Sisi tunataka pesa. Sisi ona milioni 20 watu wanagonga hivi. Hiyo pesa tuwekewe kwa bank. Shule hazifunguliwi. Serikali ikuwe ikijua hivyo. Wazazi nunua chakula ya kutosha, weka kwa store zenu zote sababu shule hazifunguliwi.